Idete. Ovo čini je to prije, kod mene kuće je došao ovdje, on bio komisar Evropske unije. Može, kako ne? A ne da priđi do Saleta. Ajde, košarkaš. To. Ti si bivši košarkaš. Gdje si igrao? Ne. On je sada trener. Zio ne igra beka. Bio sam kod Vlade Bošnjaka. To ćemo mi Bravo. Da se malo sad promijenimo. Hajde Milena. Može desno na tabelu. Gdje vam je taj fotoaparat? Sofija Momo. Ja znam i discipline i sve, ali nisam nego inspiriran. Sad ako poznajete ovog sa šketom i naočarim, onda se dobije. Da. Nemoj skidati, Da. Bravo. Kako ide? Da ovo reprezentativci Srbije. Trener. Srećno, ja mislim jednu vašu kolegu koji trči sa... Imaju kapu isto kao ti. Mogu? Ima. Šta se spremaš, šta imaš? Samo sam volio kura 2 metra da vidiš čeliš. Samo čeliš. Samo mi vam mali klub. A radiš jedan, ne tek jedan klub. Da. I... Koliko je sada? 4,5 kuna. A koliko je... To nema pravila. Pa nema koliko hoćeš ti raditi. Imaju program koji se pravi jedan na 2, na 2,5, na 3. Evo ovo je čelice ovdje. Tako da, ovo je to što... Kako ide? Evo, nije loše, izvolite. Sad će da... Malo gađe. Evo sad su one otvorene, ima ovdje komanda. Stani, oni sad idu krug pravil, tako? Trener, evo ga ima ovdje turbin, gleda kako pravi, da li kod sve steruju. Ko želi da se izproba odnosti u pucanju, nek se javi, to da ima po specijalci. A to će 4 seriju da ispucaš, Proboj i divac. Šiljo, šesticu, otvori šesticu, Šiljo. Otvori šesticu. Evo se 6, sad je 6 skoro. Bravo, momci, bravo. Ćao! Gdje ste šampioni novi? Evo, tabla je tamo, Tabla je spremna, a? moramo nešto lepše da mi to ne... Ko je najbolji šuter? Ovo je profesor, tako? Da. Bravo, Dino. Da, Sale, Đuri, drago. Dobrodošli. Bolje vas našli. Ko je najbolji šuter ovdje? Saša Đorđević. Isto njega, taj mat. Da sam ovo danas svijet. Danas smo mutirali ovaj koš samo, a? Moramo da Dobro, jesmo malo prljavo, ali dobro. Ne, ovo je dobro. Ćao, Klinče. Ćao, Klinčoni. Kako je Klinče? A znate li ko je ovo? Ja, ti? Miljan. A znate li ko je ovo? Ko je najbolji učin? Znate ko je došao? Dobro, vrlo dobri. I ovim zadnjim redovima. Dobri. Evo ga tamo. Jeste, ko je gledao basket? Ja sam samo sa suzu.
Brazila. Bravo, ajde. Dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala. Hvala. Joco. Joco, gdje je Joco? Ajde. Jel slušaju juniori ovi? A? Nešto mi ste... Mislim, došla ova druga ekipa. Slušaju... Ćao! Oni intervenišu tamo gdje je najteže. I ovi iskijači Jaslovski su bili uz udaljena mjesta sa skijama, kako što nam je 10 letnika. 2012. putovali su Naše drage goste će pozdraviti direktor škole Beroslav Radević. Dobrodošli, dragi gosti. Dobrodošao Nikane, Sale, Jovice, dobrodošao predsjedniče. Draga djeco, dragi roditelji, drage kolege. Danas imamo izuzetnu čast da pozdravimo i da uvažimo našeg goste, prvenstveno mislim našeg ambasadora UNICEF-a, Saveta Sašu Đorđevića. U svakom životu ima genijalaca. Jedan genijalac u košarci, ima i naravno i više, je danas među nama. Zato nam je posebna čast da smo i mi deo tog danas skupa. Hvala mu i hvala svim drugima koji su danas došli. Sale je tu danas i ispred UNICEF-a, nije samo kao košarkaš, a UNICEF znate da stalno pomaže djeci. Ta organizacija je još osnovana 46. koliko se sjećam, posle Drugog svjetskog rata i prvenstveno je namenjena za pomoć djece, zato su oni danas tu. Hvala nam još jedan put, oni su doneli neke poklone, to ćemo kasnije vidjeti za školu, da unaprede naš razvoj ovdje školstva, uopšte ovoga kraja. Dobro je da su došli da sagledaju stanje, kako je, da vide ove predjale, da uživaju. Nije samo Zlatibor i Koponik, Tara, bare su nešto drugo. Ima kod nas u narodu, kaže, nema bara što Bog stvara. I vi to vidite danas. Još jedan put, hvala vam što došli, osjećajte se prijatno, komotno, dragi ste nam gosti. Dođite kad god možete i drugi put,
ova djeca ostati jedna uspomena, već to urezana u našim glavama i ove djece. Pričaj poznate, vidjet ću djece. Učenica 8. razreda Anđela Marašević će pozdraviti naše goste u ime svih nas. Poštovani gosti, dragi učenici i nastavnici, osnovna škola Sveti Sava je udaljena 20 km od Sjenice. Međutim, da nije udaljena od ljudskih srca i ljudi dobre volje, ukazao nam je veliki humanista Mikan Velinović. On je prošle godine posjetio našu školu i izdvojena odeljenja i uručio nam nastavna sredstva, lektire za biblioteku i sredstva za fizičko vaspitanje. U moru reči treba odabrati one prave koje vode do ljudskog srca. Veliko srce kuca u ovim divnim ljudima koji su smogli snage da po lošim vremenskim uslovima obiđu našu školu nastavljajući prošlogodišnju misiju. Posebnu zahvalnost dugujemo gospodinu Mikanu Velinoviću što nam je pružio mogućnost da se upoznamo sa Jovicom Antonićem, jednim od čelnih ljudi Košarkaškog saveza Srbije i s našim divnim sportistom Aleksandrom Sašom Đorđevićem, čovekom koji je godinama grejao naše srca igrajući utakmice za našu reprezentaciju, a sada svoja znanja i iskustva prenosi na mlađe generacije košarkaša. O njegovim humanim delima najbolje nam govori to što je ambasador UNICEF-a. Da je humanost odlika pojedinaca, govore nam dela ovih dobrih ljudi. Uvaženi gosti, bilo bi divno kada bi svi ljudi koji mogu da pomognu postali deo vaše humane misije. Neka se vaša dela pamte. Mi ćemo ih čuvati od zaborava, a nadamo se i društvu u celini. Neka ovo ujedno bude i poziv na humanost svim ljudima koji su u mogućnosti da pomognu. Ovo obraćanje ćemo završiti izrekama. Čovek ne postaje dobar, on se dobar rađa. Dobri ljudi žive večno, a njihova dela se pamte. Hvala vam od srca. Učenici od 5. do 8. razreda će otpevati pesmu Lepeli su nano. Sada ćemo se skupno vratiti Saši Đorđeviću. Poštovani skuper, poštovani domaćini, draga deco, prijatelji. Ne mogu da vam objasnim koliko sam uzbuđen što sam ovde među vama. Pre svega zahvaljujem se Mikanu koji me je i upoznao sa vašom školom, upoznao sa svom decom, sa radom, sa problemima koje imate ovde i sa vašim lepim stvarima. Obično se za školu vezuju najlepše uspomene mladih ljudi, pa ja moram isto tako da kažem, setio sam se svih mojih nekih drugara iz osnovne škole, lepih stvari, ljudi koji su se bavili
nama, naših nastavnika, naših ljudi koji su nas učili pravim i lepim stvarima, humanim stvarima. I ovde sam danas nešto naučio. Naučio sam da se čovek dobar rađa, kako je rekla, kako se zoveš? Anđela. Iz 8. razreda. I ja u to duboko verujem. Došli smo da se malo družimo, došli smo na neki način da donesemo nešto što smo uspeli, ali vam obećavam da ćemo i u budućnosti potruditi se da dođemo do nekih stvari, do nekih sredstava, da bi vam omogućili što bolji boravak ovde u školi, jer mislim da je škola jedno najlepše mesto za mladog čoveka, najlepše mesto za dete. Mislim da ova vaša škola, bez obzira koliko je u ovom trenutku bez grejanja i hladna, ona je puna topline, jer tu toplinu činite vi, deca, sa vašim nastavnicima i ljudima kojima ste ovde. Hvala vam još jednom i meni je čast što sam ovde među vama. Učenici 7. razreda će izvesti skeč Sveti Sava. Sirotinjo, zao si naš čas pogodila. Sad, kad dolazi zima, da ostanemo bez kore i hleba. Boga mi hladno je, sneg veje i veje, nema više lepog vremena. Šta je bilo, bilo je. Šta smo uradili, uradili smo. Samo da ne potraje dugo kao lani, tad smo bili sami. Nekako se snalazili, trpeli, a sad imamo i sina, Božji blagoslov. Bog nam je posle toliko vremena dao dete, samo da nam je sad ne uzme k sebi. Šta to govoriš, Mitre? Ne prizivaj nesreću, naš Vuk je jak, biće on veliki i snažan mladić. Da ja ga gledam svakog dana, vidim da je jači nego pre, da raste, da nije bolestan, da oprosti. Oprosti ti meni stano, što nisam kao ostali ljudi, što ne mogu skupiti dovoljno drva za zimu, prašna za pogaču, što me polako izdaju i ruke i noge, što polako propadam, oprosti. Nemam ja šta tebi da oprosti, Mitre, i nemaš za čim da tuguješ. Kako mi, tako će i naš sin. Izdržat ćemo, vidjet ćeš. Da ja se svakog dana molim Bogu i našem zaštitniku Svetom Savi. Da nisu oni na nas zaboravili. Ko je to u ovo doba? Mora da je moj brat, a znao sam ja da nas on nije zaboravio. Pomaže Bog, dobri ljudi. Bog ti pomogo, stranče. Primate li u svoj dom jednog putnika, beskućnika, da se malo ugriju? Primamo, uđi, stranče. Sedi da se malo ugreješ. Opaka je zima napolju, zar ne? Zima, ali dok je Boga i Božih ljudi, svako doba može biti proleće. Jesi li se na dug put namerio, stranče? Kuda putuješ? Dug je moj put, dobri čoveče, kao cela zemlja Srbija, ali je staza još neutabana. Kroz mnoga sela sam prošao i mnogi su me ovako primili u gostinu. Dobri smo ljudi, pobožni, zato mene sunce greje i u sred zime. Nisu svi tako dobri, stranče, ima i bezbožnika, varalica, čak i najrođeni može da te izdaje i ostavi da umreš bez kore hleba. Kako ko čini, tako će mu i Bog raditi. A kako vi živite? Moj brate, kako živimo? Šta crnje i žalosnije može biti? Brat se oselio, uzeo svu očevinu, a sad živi u izobilju. Sam, bez žene i poroda. A mi, evo, ima i godina dana, kako su ruke i noge počele da mi propadaju. Ne mogu da radim, kao ostali ljudi.
od sirotinje živimo. Gledamo da nam ko udeli. Ova moja žena ide u nadnicu, radi kod bogatih za malo brašna. A sad imamo i plinovu, on mali, slavki, bolešni. Ko zna da li će dočekati proleće. Stranče, a čim da te ugostimo? Možemo ti ponuditi toplu sobu, ali za večeru sam ovu pogaču otjera. A meni se čini da je to prava pogača. Kako? Pa zar pogača? Otkud sad prava pogača? Mora ili je svetac ili đavo, kako to da se pogača sama stvorila? Neka si blagosloveno dete, neka te čuvaju roditelji i dobri Bog. Zdravi snažan ćeš biti, to ti od Boga dati, ali ti sreću mogu dati samo tvoji roditelji. Ako te zarano nauče da radiš, štediš, ne lažeš, ne kradeš, da poštuješ starije i bolje. Meni je sad vreme putovati. A ti, Mitre, ustani i radi kao zdrav čovjek, mlad, a danas ti je Bog i zdravlje vratio. Meni se čini da u ovom ćupu nešto ima. Bože, hvala ti, pa to je svetac u našoj kući bio. Pogledaj, Stano, pogledaj, da ja sam zdrav, mogu da hodam. Kućeš veće sreće od ove. Pogledaj, pogledaj kako je veseo i rumen. Nije više vruć, nema vrućicu. Zdrav je, Mitre, zdrav! Kućeš veće sreće od ove. Nema ga, otišao je. Pogledaj, Stano, pogledaj, Dukac. Bog nam je pomogao, Mitre. Bog i Sveti Sava. Naša gošća Kravica Ašanin će otpevati pesmu Zajdi, zajdi. Zajdi, zajdi, jasno sunce, zajdi, pomrači se. Begaj, udavi se. Žali goro, žali sestro. Bajca da žalimo, i za tvoj lisja legoro. Ja za mojta mlado, tvoj
se vrati. Učenici 5. razreda će vam izvesti skeč Trica. Seko, Trica, molim, dobio si trojku. Kad? Iz čega? Čekaj dok te kaže mami i tati. A ja sam zaboravio kako mi sestra kapira. Ma trojku iz košarke, Trica, razumeš ti? A, to! Ja mislila, opet si pokazivala umeće iz geografije. Bilo je to Seko ovako. O ne, opet počinje. Proštirali smo trojke na čas fizičkog vaspitanja. A ja ovako brz i spretan, zgradio sam lopti poput našeg Saše Đorđevića, šutirao s pola terena i koš. I baš poput Saše Đorđevića šutirao i dao koš. Da, Seko, tako ti je to bilo. Da, još samo da izmisliš da je on došao u tvoju školu i da je igrao s tobom košarku, svašta. Jeste? Pa ja sam mu i pjesmu ispevao. Da čujem i to i danas će definitivno ceo dan da me boli glava. Kad sam mali bio, košarku sam volio. Voleo sam Sašu, vernu diku našu. Nole nam je sada, što i Sale nekad, dok igrač bio, protivnik je strepio i pod košem se krio. A, šta kažeš? Pesnik je rođen. Mogu ti reći, dopada mi se pesma. A dodat ću i ovo. Hvala ti, Sale, što si nas obišao. Nadam se da ćemo igrati basket prije nego što budeš otišao. To je bilo iznenađenje. Bravo, Anja, bravo. Naša gošća Radica Ašarić će nam otpevati pesmu Žubar voda, žubar voda. Žubor voda, žuborila, džanom bre, žuborom je nadvisila oklele, sednu pesmu dva slavuja, dva bulbula, dva zumbula. Sednu pesmu dva slavuja, dva bulbula, dva zumbula. Stani vodone žubori, džanom bre, pusti pesmu, nek se ori oklele, bez nje nema mladovanja, milovanja, radovanja. Bez nje nema mladovanja, milovanja, radovanja. Ja bih samo nekoliko reći, mi smo ti skečeva pripremili dosta, ali znamo da vreme vaše, gdje što kažu, skupo i veliko, zato ćemo malo skratiti program danas, pa bi danas su nam stigli goste iz NK grupe, direktor Marinković je tu, donio je poklon za školu, pa eto, hoće da nam uruči taj poklon. Aha, a gdje su? Vidite, nego ja sve
Ajde, kompjuter, još jedan računar. Opa! Bioskop ne dobili. Sada je autogram. Ajde, čekaj, ja ću ovak, Leo. Ja to znam da radim. Autogram za Sale. Evo, vi ovako svi ovdje prođete i ja ovo ću poslati. Kada hoće da otvorimo ove učenice? A Novak, ajde. Čekaj, imate flomaster. Marč. Flomaster, imaš? Super. Ajde. Hoće, evo ga. Imat ću. Evo. Kog ti ima? Bravo, kapitan je bio. Ona, okej, hvala. Kome je? Bogdanović? Marković, ko nam pali? Pali nam je. Bir. Koje časove najviše voliš? Istoriju, a? Fizičko, to majstore, fizičko. Ja sam najviše volio fizičko. Pa volio sam istoriju. A matematiku? Ne. Što? Teška, a? Ja volim. Ko je još popisao? Kome još popisao? I? Ništa, a? Nisi neki rezultat. Ja sam isto bio nekad, bio sam skoro zadnji. A engleski? Pričate engleski? U školi, imate ovdje engleski? Ja obožavam engleski. A? Stvarno? Pričaš dobro? Imate još neki strani jezik? Ruski? Ruski, ja? To treba. Obradovali ste profesora geografije. Ja ne znam, mislim, ovo sve nakon profesorske nastavnice, za biblioteku, te to traži? To, a? Pa evo. Nema čemu, vidimo što ima dalje. Mogu ovo da bacim? Možete samo dole. Rado, Ranić. To je to, a ovo su za svako. Evo. Posle vi gledajte koji je, da li ima malo veći broj, manji broj, pa malo menjajte, znaš, ako je tebi mali, tebi veći i tako dalje. Ali mislim da će biti dobro. Evo ih, svako po jedan. Glumac. Anja, evo, ti glumac tu imaju. Elma, evo. Naravno, imate sve. Evo ti Lidija. Ovdje još ima knjiga, samo da znate. Nedalovi iz novi, koja je napisana sam? Nedalovi iz novi i tako dalje. Ja sam bolje da nikad ne gledam, ne odgovaram. Šešir Samo jednu. Ajde, hoćete tamo gdje se. Ajde, ovo je uzeti učenici, nek se povuče malo da vidi. Ej, profesorka! Čakti nam ovamo! Zame male! Doći ovdje. Za ove male naše koji ne mogu ovdje ništa. Evo mali. Evo mali. Jesi mali? Da vidimo. Da za malu tehniku. Sad ću uzem za tebe. Ja mislim da imate svakog po jedan. Dajte nam ove dobro. Za svakog po jedan. Ko je uzeo, nek se povuče. Ko je uzeo, nek se povuče. Đorđe, evo Đorđe. Ko je uzeo, nek se povuče.
Evo ima ovoga još mi podijeliti. Evo mi ovo. Ako nije uzeo ovo, nije tam pet. Evo Ko nema? ali još neko da ovo nije uzeo. Evo. Sveti Savo. Evo sad ću da vam nađem. Evo nastavite odmah da vam dam. Malo mi je. Evo Saša, sad ću da dam. Evo, nismo trenira ovo. Trenira, gdje su? Kako je to? Koliko bi ovo? Ajmo vas.
dajem. Ko će prvi? Idite odam vidi. Evo. Raduljica ga daje. Šutiraš kao Tony Parker. Ajde. Joooo! Evo je tamo. Daj mora. Ali samo. Teodosić. Evo je tamo. Opa, evo ga. Teodosić je drugi, to je živa istina. Ajde, daj ga, sile majstore. Bravo. Ne znam, vidite da poludeću majku. Daj majstor, vamo to, Dino. Molim. Ovu dajem 100%. Ajmo. Ajde. Mnogo je kume. Ali ako dam ti meni dođeš dve. Jel smeš? Jel smeš? Evo ja jednu. Ako... Evo. Bravo. Ajde Dino, majstore. Dobro, nikad nisi u istoriji šutirao. Ajde Dino, popravi. Nikad. Nikad. Vidio. Daj, ova vredi 2 poena, ova šarna. Ne, šarenka. Sad ili nikad, bre. To majstore. Evo Jedna bravo. Ajde, jedna potka. Ajde, kako poli. Bravo, majstore. Evo ga, Rafu. Meho, upali ovo, džet je. Rafu je. Imaš ono za daj, za gubicu, nemaš ti. Gdje idete posle? Gledaju se talenti na kupu? Gledaju se talenti na kupu, ali malo smo iskontrolisali talente ovde u barama. I mislim da ima kvaliteta. Okej. Postoji pitanje i ja nastavim. Onaj Mališa će da ide kao reporter u Mali dnevnik. Super. I vi postavite neko pitanje posle kad završimo sa njima, tako da ja odgovorim. Može. Samo da pričam. Eto, da ne bi ja napamet. Okej. Gospodin Đorđević, videli ste šta sve treba ovoj deci, u kakvim uslovima ona rastu u odnosu na decu koje možda imaju više sreće da imaju dobre terene, da imaju dobre prilaz školi i čitav ambijent. Da, video sam i na nama starijima, na nama ljudima koji imamo obavezu da se bavimo decom i da obezbedimo što bolje uslove deci, kako u ovoj školi, školi Sveti Sava, barama, tako i gde god možemo. Dužnost nas starijih koji smo prošli kroz najlepše dane naših života odrastajući u školi i učeći od predivnih nastavnika je da se uključimo i svi zajedno na neki način omogućimo što bolje uslove svakom detetu u Srbiji. To je neki naš cilj, siguran sam i imperativ, naravno velika želja svih nas. Do te želje možemo doći samo zajedničkim snagama uz organizacije kao što je UNICEF, ali uz svakog pojedinačnog čoveka koji ima duboko u sebi, poput mog prijatelja Mikana koji ovde već dugo vremena donosi i pomaže svakodnevno. Tako da su to stvari koje su zlatne i sjajne i mislim da u Srbiji je ta svest nedovoljno razvijena, ali Srbija ima dušu i mora da je pokaže na ovakav način. Ima neko još pitanje? Imam još jedno. Može, recite. Imate vi? Iz čega je sastojana pomoć koju ste donirali danas ovdje ispred Unice? Pa, pre svega knjige, lektira i ispred MK grupe, kompjuter i bioskop, duksevi, stvari iz UNICEF-a, razna druga pomagala, lopte i tako dalje. I na nama je da ovoj školi omogućimo jedno normalno grejanje, pošto vidim da je to jedan od velikih problema, tako da ćemo u budućnosti će biti to jedan od ciljeva. Mislim da ćemo u najskorije vreme to uspjeti uradimo svi zajedno. Molim. Pa evo gospodin Veroslav Radević, direktor osnovne škole Sveti Sava na Barama, koliko je ovakva posjeta jednog asa značajna za razvoj ovih mališana i da li je upoznat sa osnovnim problemima koje škola ima? Ovo je jedinstvena prilika da nam dođe ovakav as kao što je Sali Đorđević. Upoznali smo koliko toliko, nemaju vremena da obiđu terene, tek bi onda upoznali pravo stanje i pravi predele naše. Ovako to što mi ćemo ispričati kako je, poslaćemo snimke, a ono pravo stanje nema dok neko ne obiđe ili pređe peške, vozilima teško da može proći.
Danas ste dobili ovdje i donaciju UNICEF-a, koliko vam je to značajno? Nama svaka donacija je dobrodošla, ova će nam pogotovo doći za unapređenje obrazovanja, vaspitanja naše djece, da i oni nešto vide više nego što do sada su mogli da vide, da jednostavno otvore prozor u svijet. Hvala gospodine. Hvala vam. Evo i dokaz da nastavnici ne rade samo ono što im je u opisu posla, već često je takvih situacija kada i zabave malo goste. Denis, ti si danas ovdje malo svirao ovdje našem salu, kako je bilo? Pa bilo je divno, tu smo imali goste ove i zajedno sa učenicima, koleginicama i kolegama i direktorom smo pripremili taj prigodan program za sve naše goste. Koliko je drago jednom nastavniku kada izađe iz tih van školskih obaveznih redovnih aktivnosti pa se uključi u realizaciju ovakvog programa? Pa iskren da budem izuzetno drago jer apsolutno je i red da se gosti dočekaju sa kako kulturnim programom tako i obrazovnim, da apsolutno imamo sve što je potrebno za njihov doček, da im bude lepo i da je prijatno. Nastavnom kadru i školi želimo sve najbolje. Hvala veliko, prijatno. Evo ti si ovdje učenica u školi na Barama, danas jedan veliki sportski jaz poravio ovdje, kako su tvoji utisci? Moji utisci su fenomenalni, ja se zahvaljujem svima vama što ste došli ovdje da posjetite našu školu i da vidite kakve mi uslove ovdje imamo i kako učimo. A da li ti te uslove ocenjuješ kao dobro? Pa nemamo baš najbolje uslove, imamo dobre nastavnike, dobre učenike, ali uslovi nisu baš najbolji, ali... A šta to po tebi ovdje u školi nedostaje? Pa nemamo dovoljno sportske opreme, nemamo salu za fizičko, nemamo salu na polju, ima još dosta opreme koja nam je potrebna, ali uspevamo nekako da se snađemo. A šta bi ti voljela da prvo dobije škola? Ja bih prvo voljela da škola dobije salu za fizičko. Hvala vam.